majku. Ajde sada da počnemo. Prvo pitanje. Šta si ti najviše mamino? Ja sam mamino omiljena. Lepota. Ne znam. Duša. Ljubavi i advokat. Ja sam njena beba. Ja sam mamino najveće srce. Koji je omiljeni crtani film tvoje mame? Pa ovo nije crtani film, ali ona voli da gleda Pinkove zvezde. To mi je SpongeBob SquarePants. Friends. Grey's Anatomy. Zove se Grey's Anatomy. Nije crtani film, ali ja mislim da ona voli film Dobro jutro komšija puno. O žigosanje u reketu. Led. Kako se zove njen najbolji prijatelj ili prijateljica? Ona ima dve. Milana i Davorka. Vesna. Ja. Nju najbolji prijatelj je Marko. Čupić. Ona ima teta Milenu, teta Davorka, teta Vera i teta Milana. Mimica. Ona ima 3 prijateljice, ona ima kuma Daca, teta Vesna i teta Suzana. Teta Dragica, zato što ona inače ide na kafu. Koju propuštenu priliku sebi ne može da oprosti? Pa, kad je ona bila mala, ona je htjela biti balerina, ali vidiš da nije sad. Da idu u Srbiju. Ona ima sve. Da bude balerina. Da bude doktor. Ona je htjela da bude detektiv. Ona ne može da oprosti da bude učiteljica za kanadsku školu. Ona je prišla u školu, pa je rodila, pa nije mogla biti učiteljica za kanadsku školu. 5. pitanje. Navedi jedan trenutak u kome se osjećala kao kraljica. Pa, verovatno kad je bilo rođendan. When I was born. Kad je imala mene. Kada i ja nju zahvalim. Kada sam ja bio rođen. Na njen rođendan. Njen rođendan. Ja sam mislila kada sam se rodio, zato što sam tad bio mali, sladak, a ne kao sad. 6. pitanje. Šta bi ona bila u drugom životu? Ptica. Da može da ide gde god želi. Traveler. Kanarinac, zato što je lepa i elegantna. Frizerka. Veterina, zato što voli da pomogne ljudima i životinje. Superwoman. Znaš šta? Ona je opasna, ona bi bila policajka. Da li više voli slano ili slatko? Slatko. 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 Ali voli i ljuto. Ništa. Sigurno slatko. Moja mama voli slatke stvari. Ona stalno peče kolače. To je nenormalno kako peče kolače. Ona više voli slatko od svega. Ona bi me prodala za slatkiše. Da li bi pre išla na more ili na planinu? Na more. Mountain. Mountain? Yeah. Planina. More. Na more. Planinu. Na more. I ona voli more. Pa znaš šta, jeste planina da je priroda i mnogo je lepa planina, ali mislim da bi na more bilo lepše zato što osjećam se da ona više se provede na more nego na planinu. Na planini imaš manje stvari, a na moru možeš da se kupaš, uživaš, skupljaš školjke i sve te tipične stvari. Koji je njen uzor? Njena majka. Mom. Njena mama. Njena mama Milka. Ne znam. Njen tata i njena mama. Njena mama. Njen uzor je njena majka. Njena majka je visoka, vredna i izuzetna. Uz koju pesmu voli da zapeva stalno? Pa sad sam ja čula ovu pesmu verovatno 31 puta, a voliš i ne prolaziš. Puno. Bohemian Rhapsody. Only Human. Voliš i ne prolaziš. Ja sam tu pesmu čula 300 puta.
Ja mislim da se zove Anđela od Ana Stanić. Pametna i luda od Marija Šerifović. Ona inače voli uvijek da zapeva i u auto stalno sluša onako, stalno je mene glava boli, ali nju ona to obožava. Od Sergej Četković, ona obožava Sergej Četkovića, najviše. Šta ona očekuje od tebe? Ne znam, verovatno da imam dosta pare da se hranim. To be football player. Da budem doktor. Ona očekuje da se ja lepo provodim u mom životu. Futbaler. Da uvijek naučim nešto i da budem produktivna i vesela. Dobre ocene. Pa ona svake godine od mene očekuje, hoće da idem u dobru školu i stalno da se dobro odškolujem i sve. Pa da imam najbolje ocjene i da budem mnogo dobar u školi i da uvijek imam pozitivne ocjene, to ona najviše očekuje od mene. I možeš, molim te, nešto svoje majke da poručiš sada kroz ovu kameru studiju. I love you, mommy. I love you, mommy. Volim te, mama. Mama, hvala za sve. Ti si najbolja mama na svijetu. Hvala, mama. Hvala, mama. Volim te, vidimo se. Ćao. Volim te, mama, puno hvala za sve. Što bi ja htjela reći moje mami je da joj šaljem ogromno srce od mene.